O te o folofa ma whaataro whatu Samoa I lau whaafwhakabaua le nei vanga o le fiafi ina ua lua ma le afa minute wa te nei le July 5 I le tautua whaawau ma le unanga lau BluTV. Ea po le proklame fo I o le Tautai ma le malo Tautai ma le maruia whaivo si o tātou wa tiro. I le nei fo I vanga o le fiafi. Ea o le ua whaasolo solo lava fo I na tuainga ngonto le manto le la ia manto I New Zealand nei. Ara tō fo le manto I le sama. Ia e lo ofea ngai ia manto wali ma le malululi. Ia o le aeka ke maalililili lava. Wala tira mawhanawhana o sio manto ofisa nei. Ia o le ofu mai lava lo ta ofu mawhanawhana. Au ta tauna ta ten top. Fo ilele mo ta safari ma lo ta short. Ia wa o tūlanga o le mawhanawhana. Ui o lea. Mantango fie le tau ia manto I au gila ni nei. O te o folofa mo whawhele atu ma whaatalo whantu. Asiata Pio Vaoliko. Ia le fokwa se e mai lungo pe au nganu o le ea. Ia e tautua oe le atu pele le loto le nganga ma le whamoe moe. E taimi uma maso uma. Ia e mai se fo o le tautua masani le leivanga o le afiafi. Malo le folau. Malo le whaatotoa. Malo fo I le tauatai. Io e o ha mai oe le nei taimi o le afiafi. O ha mai le ainga. O ha mai le ekalesia. O ha mai si au whanau. O ha mai fo I le nuu ma whainga nuu I madai. Ia ai mai se fo I le atu nuu. O ha mai ngā lue ngā le malo. O ha mai le whainga malo. Pof New Zealand au Italia. Ia mai se fo I o Samoa, Amerika. Wala ngai to adele tama whanau o tātou uturu. O lea ua tautua. Ma o tālo la tau ngafa. Ia I upu whai o malo. Io e malai o le tā ngā mamanu o le duru. E le ngata o Samoa. New Zealand, Australia, miso le mahalo tele, Amerika maso se tafor kelope, whaatalofa, o whaalofa ma whaafilo atu Asiata le vanga o le afiafi, ia I lo tau pa ia ma lo tau mamalu, nisi ua manava ngā luenga mahalo le ngā lue Samoa, whaaftai a whapeo le nana tau whaafai tātu langa o ngā luenga o le ni aso, vi ele ngare leo le tua o le ua hifo le fuiniu le lapalapa, wa hifo fo I manu ia tasi tūlanga fo I o le ngā luenga sa whiangai a whapea sa whiangai oe ma whiawhianga o le nei aso whaaftai vi ia leanga le leo le tua a whapea fo I le manu ia ni tau ma whainga o le nei aso o a vaenga sa pale whiangai ai ia e toi oso fo I le la awana I muta lo wha moe moe a whai o whiangai oe ma mawhatianga ma whaano noanga ono le malanga le maliu ma leoti wha mai se le poro kalame o le Tautai ai pa I o ainga whanau matua o e pele Paulo mga fafoi mai la tau loto fa vau ona o le vala au pa ia ale tua a fai fo I o lo fengai o tau ma fianga o le nei tau o le soifuanga ia ma vai tau o le soifuanga o tanto iai e ala I fai poiponga le whanau ta penanga o aso soifua ma so whanau o le whamoe moe te tele wa tele a inga ia na loloma ma whaapawhala mai le tele o la tau whamoe moe ngai pe your family reunions o talanga teu o ha uma nisi yaso fa manatu taua I ainga ia sa fa pafala uma ma ona o fainga re covid a va bela o lewa amata ona toi fa tonu ina fufuanga o fainga sa fa io vainga fuinga sa le ma fai ona tatou fiwa isoloi vi elenga le leo le tua wa tau I manu ma fai foi ona tatala a tua tu langa o poras ma le tua ia o lewa kala le alu Samoa ale tui ma le tui e le lava se me toi popole o le isi tui ma tu langa fa pena o le ua tatala ia havanoa uma mai se lava fai malanga tu mo Samoa ia o le tātou wha malo le nā wha talofa mo folofa ia te utou le nevanga o le afiafi se e mai la ia leo lau wha malo ma lau wha talofa I feoi o le tala le lei au whai ngaruenga tutofia le tua I so o se whatawhai taulanga e fia I tutonu o Samoa New Zealand ma so se tafar kelope ma le tuafoi ona o le tātou porokalame ia o le alu upenga te whailangi ia e lo maua mai so se whatawhai taulanga o le ala foi la leo le ale whaapito I manu ia tasi pēna o mātou fo I New Zealand nei ai ei feo I o le tala le leima whaafia ngai ngamo tau wharetua le mafuta mai whafo atu o New Zealand whaatalo whātu mau wholo whātu malo le tautua malo le tautua atu malo le tautua I le tua malona whenangalo ia ona saula I o le tātou wha malo ma le tātou whaatalo whai ati o tau le fo ua pai rungo le tātou programe o le ainga o le tautua o le ainga o le tautai o le ainga o sa ili ngā malo whaafitai ati o tau malawa wa o Samoa o le ainga la veitasi o fea le te tautua ai o fea le te sa ili malo ai whaatalo whatu Asiata mau wholo whatu i ati o tau le nei vanga o le hafiafi
Ia lungo le penga te whailangi, whaamalo atu, whaaftai atu, ia ele mafutanga i lungo le tātou live le neivanga le fiafi. O wholo whantu, ke resome malaya, mai se auto uma se uso ya kensi pea, alai Samoa, mai se fo le ainga, mo le tolo whaanga. Ia pupi ba ma le fritua ina i le laumua i Wellington, whaaftai le mafuta mai, mai se fo la friend ta vita. Whaaftai tele le mafutanga le neivanga le fiafi, ma le sheina fo o tātou poro kalame. Whaututanga namula ulu Benjamin Vaetolo mo nanu iyo saua i le suafa ma le whai u e matua ka maiki sa fuku la whaia. Talo whatu mo wholo whatu. Geila havili ma le tau mafutanga le neivanga le fiafi, whaaftai le mafuta mai malo le whatu toa. Teka wita, tau lai ma le tau mafutanga, joining from Melbourne, whatalo whatu, ia mai au kilani ma le tātou proklama le tau te iae, ia te auto umale mafuta mai i Melbourne au Sitalia. Sa uso ya lino, Samoa na ngalo tulima, whaaftai le mafuta mai la inga, nei vaenga o le fiafi, ma auto malava Washington, sau noa mafuta mai Amerika, ma le tau mafutanga, me se fo i le tō fine la le leia Sabina, iyo Star Wars. Ia, ma le tau tonga, ma lore mafuta mai o wo, ma pa anga ma mai le tātou BluTV, ia me se fo i la le tō fine, ia hana, iyo ia le mafuta mai ia ikala kwa ili. Ana Smith ia me se fo i la whaatupu mangele tō, whaaftai le mafuta mai, ia tina fui mono, mafuta mai nevanga le fiafi, me se fo Natalie Pele, pesa mino, lo fatu Asiata ma le programi mo uto uma Johnny Tautai whaaftai le mafuta mai nevanga le fiafi, me se fo si uso ia Elisala, ma uto uma lava le nevanga le fiafi. O le fiafi le nei, e i tātou whaatara noanga kukua, hei. Pei fo ona ofia tu le taimi wa fano pe wa lua vai asu taruai. Le sa ma wai le ava no e fatala no ai le fionga le minister o ngā luenga te dele te tonu o Samoa. Ia le tofa Olo Fiti Vaai a foa, po Olo Fiti Vaai a foa. Ia au te fia fo ia toi whailo atu ia te auto. A ole i malanga ia le minister sa whaatari tali le tātou porukara mantu o le whainga malanga lea. Le sa whaatatai kanata. Ona o fono tanga whaale malo ele ngata leilea. Ole whainga o le whianga inga fo ilele male saininga o le malili inga. Lea e ono ma whai ai, ona whai malanga hatu ma te tala lea wanoa. E lele e tuai le wha fo ilele le au mau miliongea fo ie a. Le tau te fia tie mai ai po le Emirates. Le wha lele o le Emirates, ia le tele na lui Tautai, iyo he au hao ia, au wari Australia. Pau wale o le wa au te mana o ina i o inga Australia te tongi mai lo te pasese. Iyo. Pi aka ki e lo fo le Emirates pi ua wala vale na ta te loi mo tau o fo Tautai. Ia me se fo ora whaka alo fai kenge fai whaapaku o ma kenge fai pūro voi. O le la o le amba o se antoanga o le tātou porokalame. Ia i se taimi e le toi mama. O le uto ai tau no o le whionga le minister. Ia i te tono o le tātou ofisa nei. Me se o le porokalame o le tautai ele le vanga o le fiafi. Ia le tofa Olo Fiti Vaai. Se taimi la ona tātou whaafelo ailea. Ia ma se ikaku va ia tumo tau sirisilatu. Ia i se tala le lei ma se tala mana ia. Ai mai se foi. E inga ia ofisili au ke fia ofisili. Ia ele ia fia o mai le bingiska. Ia langa ia kala ia mangu ai solo le au whangala piki. Yo lai se ya o tose le afanga uma ia ai foi sa ofisili e te fina ngalo e fia ofisili le minister a mai sa ofisili e fa te tau le matanga ruenga ai mai se foi o mata upu e tala feaunga e lalo le fa manu le fionga le minister ai sa ofisili fa penga omi mai fa pupu mai na ia fa no o loa a wai to telefone o tole pa pale lo ngore tanto programa ngutu limo ma tau mafutanga me se fo i semi tua i plotu ma tau mafutanga nga te fo pa ki Carol vai lua tia mafuta ma yuta o mole tolo fa anga programa me se fo la o tala yasi toma ma tau fo i mafutanga fa te tele le livanga la fiafi i me se fo malo ma mea fa pe fo la ia Leano no yo telo tatou no tanto YouTube channel ia se mo foi o kirkiro ko sia kirka ko YouTube ma mo molia tu se fa malo ma le fa tele mo o to George Crichton fa tai mo familianga tanto me ele tanto programa
ai le tātou malolonga, ai tātou te le i o le malolonga, au te fia mori wha maloma, wha te tele tātou major sponsors, le Tasi Market, wha te tele le tau longo sua, ai me se foi ia o le aso ma le aso i lo tau au, asia tu e tātou whaloloa le nai Glen Inez, ia ai me se foi o le tātou whaloloa i Messi, West Auckland, ia ai me se foi le tātou whaloloa i Babakura peo na tu inatu, ia o lantou addresses i lungo le tātou screen, Pasiki fori mali talo fa voucher ale nganta ilea o le Digital Pacific fa tai long so ino le proclame. Pacific Express ale ngata fo ilea o le tanto Maota Samoa service stations le fangalo ino fo ia ale Lucila Property Brokers and Realty Samoa fa te tele ia ile to fine fo a wale lango so ino tanto proclame ia ilea fiafi malea fiafi. Tato me ila ia ioi au ko ke pole sei riana mo to malava le no tanto proclame au sange Doni fa Italia me se foi o vi fa tail ma to mai tato me il tato fa salong fa business a foi mai fa filoi le fionga le minister ia Olo Fiti Vaai i lungo le tato proclame a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisio atu moto le Pacific kai pe yo fiti matonga e na o le Tasi lava le market te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata i fua whatoanga e maua foe i a fee maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue foe i asoi. Maua foe le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i la tau e fia le tātou tama o le whae. E te maua uma lava i Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea fo i la kako pusa siu pipi, panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai, tama ia mo whara, la ver ngata fo i leo pusa pepe, i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei leo udanga le Tasi Market. Aua nei e tu mui, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o udanga ua tā ua le Moneygram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga e te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le Talofa Voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again and God bless.
Property brokers and Realty Samoa are here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling your home for the first time or selling to relocate, to upsize or downsize, you have come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you want to get in contact with our team, please contact Lucila Tawafiafi on 685-725-0965 or email us on propertybrokerandrealty@. Ia o te toi whawhere atu le toi te liu mai ai o le tātou porokalame mai malolonga masani e pei ona au whailo le seunga a mai a le tātou malolonga ia ona au whawhelo ai lea i le fionga i le minista eo o ngā luenga te tele i te tōno si o tātou o te roo i erenga teina ia o tūlanga tau malai wa alele i o le vai o tūlanga i awala o vai ngā upa whapena e lalo umalawa o le whaamalu o le matanga luenga ale fionga le minista ia tamo le ala toa ia le to fa foi ia olo ia po le fionga foi ia fo le fionga le Olo Fiti Vaai lungo le tatou programa le Tautai e mesel o nanga le BluTV le dei vai ngale fio ma lo le folau fa talo fa tu lo fio ma lo soi fu ia fa talo fa tu foi le pa ia mo lungo se tatou tu ua fa yon tatou tartanoa tatou e valnea fiafi matangofia le lo fole tua ma lo soi fu ai o le ko vai ko ri o le foi nga e frantinga mai media ma me po akari o i kanga kari ma amerika le foi wa to sa fa i lungo le tatou office ne ia eu fingal nga a lo fangia foi le ia o que le fo i o rio luma ia ia la foi TV a kanga kama ia ma ngai ia ia malo le folau malo i lo lantoi e malo lantoi le vasa ia lo le fu bai malo vai tau mai ngatai lo fionga le minista ia e ke lo au vari ai po o manga ku lo vai oi e o makua vai a se o va ia wa le fa ko ka un mangi kai au ia mai ale ia makua vai ia au vangi ia o fai foi si umi lua vai aso le sa nga fai foi ia ma ko ma fonkanga ia e le os kamai vai da ai lua la male mangako ai mai sala si o ia ko lua wa mangako wa ka mangako lua e ke longa ka fe ro ku pai o ke asi banga ai pe ia e ka kusa la ia ia la ke sosoangi ai ka fa mafanga ele ko mau ale mo ke ko fo in mako fa nga malanga de stofine ia ele ko mau fo o te ala fa fisili la o ye la usau no nga ai mana ia fo mo fa fo mau ale atu ia usi o ia ko ke malanga mai nei pe a fa ne o la tu fa mai wale fo nga veli an taua ye malanga mo e mo se kai mi foi le ke kau mori ma winga ila ko fa ma vaenga mana yo la tu te tu e sa mo wa fisi umia ia o vai ai ai ko e fording fia ia ai CEO ai fa ko o vai o fka ngisi ko ngol vale o ngala fa ko akangi o fka ngisi ia kama ia okay lo e lo wa masang ia o le tauto ai le wana mafuana i tauto ngā ruenga ia o packages e sau uma fa panianga mo e sau le ngā ruenga o le to fa talo fa fa fere atu o le a papa velo le ta fa tara no o nai vai ngo te fia fisiting ia me se foi se e to e a ta tala lava le ano fale o le tou malanga ia mali unga wa ia vaenga na fatau luina le fainga malanga le sa fatau luina nai kananta a marfontanga lo fio ia o le fontanga fo le a faltau sanga a mo a vale le savili ia po le falaptonga fo le ai uma ia tunu o laulangi o le International Civil Aviation Organization o fontanga la ia o ia la to
ofisa tu tonu fo i lea o e Montreal i Kanata. Ia o inala e whaataunu ua ia fontanga ia, o fontanga la ia e tananoa ina ia mo meo o whainga whaavae, o tū lafongo, ia ma tūlanga whapenga fo e lima ka ingai ia le kele o atunu umalaulang. I le whaonga ina la le o le vānimoni mo i whemalanga ingai valele. Ia, atoa ai fo i ma tūlanga fo i o le whainga lenga whai e le fontanga le fonkanga nge le fonkanga maanga ia. Ua kau whainga lulue umai ia kungu o laulangi fo ele e kau mawhai e koe au mai i lunga ia tamau ainga o tunu uma kalu mai ia le COVID. O le maanga ia lalenga o le fonkanga o a whaasoa ai ia whinga ngalo ma mangaku o akungu kaikasi. Pe whaape i o ngā koe ngā lulue whaakasi au e koe whaaleleia ia kamau ainga o akungu uma. Ia o lea lai pe ia kulanga fo lea e whaafai fie ai le whaonga ainga o le vangimungima po le space e laulangi a koa. E whaafai fie ai fo i o ngā ku i ngā ku ia kulafongo fo ia i kako Momeo Airlines a kampangi valele. Ia marikele ala o isi maka upu sa mangkua fo fonkanga ia e whai e mafsui ai ia le laulau po o le council fo lea. Ia o ka kou ia skamai ia kongo e kaula vea whaakasi ka kou mangi usila le mea fo o le au like. Vangara Australia o lea sa kamoe i kauwanga peo pāloka vo e le sa whai. Ia sa whai vo nan mako pāloka. Sa whakingo e le mako pāloka kusa o le pāloka. Whakingo e mako al pāloka ka kou Samoa. Peilanga o Australia lea i kakongo ai o le Pasifika. Ia o lea sa kirkilo iai ma whakingo i ia ka kou so kanga fo ia ma Australia ia mako ia fa kasi ai lola ia mangi usila ia ia lela sa koe manguia ia le kulai mai fa Australia ko kongu lava i le office le council ai o lala ua avaku ia i male proposal po le kalsanga aku lai ki Pasifika le sa presente le miska o Papua New Guinea. Ea e kakau o ngai ai se sui o akungu ulai ki o Pasifika i kukongo le ofisa. Ea malafo e kadia fia fo ia e le fongkele le ia le kulanga le ngā. Ea markele au isi maka upo whaalau i loa lea kungu ui mo meo vaalele o meo markele ia o ko inga me ese. Ea ai o fongkanga ia fongkanga kaua kele fo le e kawe o awai uma ia sui o kungu. Malo whaavitai. O lea la ua maua le mamalu lau telo le tunu ia le mafuanga o le whainga malanga. O lea la na maua fo i urungaru. Ia na maua i malewa noa tau te whailoa iai. Ia ma ila tau o pūlenga le vaale le tele lea le Emirates. E ma whaina e te tala mai le tūlanga ua iai le i unga o le nā vaenga. E me se fo se maari le nga ua iai lau fionga. Ea o le kalsanga lea o le kalsanga ka kua kungu ua leva kele ia kausanga o kaumawhai. Kalsanga i foi lea ka kua kungu ui o i le UAE po o le akua alapi. Mankua foi la vaenga le ongo lako kampangi va ale kekele e lama le Emirates. Ea sa kaumawhai me ua kele kausanga o kaumawhai. Ea ai o saulo ko kong mangko le fako afia suli mai masinga kalunga makoi kong ai o kalango aku o le office i Samoa ai kalango mai lo la le mele ia fa pengalo le o kango ko e apply le a fa ku skar sanga i le UAE po le kwalapi mo se avango o ngor kilo afo ile kulisi e whaingo whia mai tūpai ma kulang whapenga. Ia, nana sa wakula ko ai vini man ka malo fo le ke fa mai e ke fa mai. Fa mole o e ke ai le whainga malo e le chapipi.
O vakule ai, o ule whako a miska mai nge i le whenga malo fo. Ia wha merong malo, o ia walei la ngai manga ia, ka ko whikau ila i kāngaka. Ka ko whikau ila i kāngaka. Sengia i ngar ka ko malienga lea, malienga la lea wae whai meisi. Sa kaunga nga mako malanga ma ngisi fo le airline, ka ko Samoa Airways, ia ere ai ele whea ia ka ila ia mea ia. Nga pau ale wha moe nga mako wo ai. O le kakala o le vangi mongimo. I moa kungu ue lua. Nga pauanga mako fo i malanga. Mau ke o e kakala le akor kakova le i kongo kungu alapi. Ma le whelelei mai fo i o la kova le Samoa. Pauanga o lea la ua makala. Ia lea la waku loe le kako pulenga o le Samoa Airways. Whailola la ko wheu konga inga wa sa kau hint la kiki ai ia ngai o karusanga fwere. Pem whainga whaingi wheu konga inga fwere whako share le whainga o le mea. Awa mai, e maa ngai o whapea oile aila o le aku ulola i e kako Samoa Airways. O la kou la le a whaaua ia le ngā ruenga lea. E maa o le fia i o le minska e le director leo le o mei o kau valele i le mako kalkalangoanga foi lea mai e le lako ngaungaunga e fief sosoangi a kuia Samoa o le kasilanga o le mea o fia ia o nga o laipi e au mailo lako loko foi e fief sosoangi mai a kungu o le Pasifika ia o le kulanga la nga o ka oko i mare whapea mai la. E so o se kampangi ale vale le ala ko e ongo le iei. Ia e mwhainga whewkanga i marka ko Samoa Airways. Ma lo whaavitai. O leo te tau tuli atu ale vaenga le nai sau noa i nei. Lau whionga le minister. Fitu tau sanga o tato tau mawhai lea vanoa lea. O lea wa e toe tau mawhai antu. Ia ilo Tautai me mua. E ne nei mafua anga mua na wha politia ai fo ile so tanga lea te fia sau no ilo fio. Ia o ke kong lava o le kamwhai lava le whainga malo ka rua ai e kau ku lei pea le kako kampangi valele. Ai e se la le mea sa kirkilo e lako, e se fo le mea nga kirkilo e fo kako whainga malo le wai e ngi. Fua ku iai nga poloka pe wai, ia karangoa ko mua, e ile a fo i le whaalapokonga kong ueongo. E New Zealand ma Amerika, Singapore, e ka o le mallet, o se whaalapokonga la le nga ua uma o nga ile lako malienga, e open na lako vangi mungi mo, open sky wa marilie, wherelei mai waalele kau whai o whapenga, ia kongu uia, wa ile whakanganga fo ia Samoa lele ia kongu ui ongo. Ai pikai, ngā koe ave ese e whainga malo ka lua i lua awhes furuiwa. Koe ave ese mai ka koua, koe a mai kua. O le mea lare ngā o lea ua kau koe kau mawhai a kua ingi ka kou e koe kau ko ia ku whai ko ai i a kongu uia. E ngā ia whesosoangi mai i re kau mawhainga o ka mau ainga. E makua le mele sa iei, o katkongua o le mele sa whaifo i e whainga malo karuai. O le kau mawhai i a lava le Samoa Airways e whaonga ai i Realty e sau New Zealand ma Australia ma. E kipi umai se isi airline fo i e fio aku i a Samoa. Ai i lau kilo ia wale wafonga kilo mai ia. E whai asi pu mo o le mea ngā. O le winga lau whamkalanga le mea ngā. Sa kilo anga o ia Samoa Airways e mawad kupi. E pengifiki mai le mea? Pengifiki le mea. Ai le kilo le whainga malonge, le whianga whaka mai kai pāni, mi amar ka peneta, ma le whainga malonge. O le kele o isi vaenga o le atunu ue kauanga mawai kupi. Pea whape kele aku valele. Ia o le mea mua, o le kako
vangi mongi mo lunga Pasifika le mo ka komidionga mo ko pu kausanga ia ka ko o mai i mo meo landing fees le mo wai le si kupe mawanga ka ko malo ka wala mai le mkanga luenga mo le valele ia o mai i the ground handling fo i le kai pe i le mele check in ka mai si mo me uma kasinga kupe kele ka ko malo e mawai pe akele nga valele kele valele malangatu o mai i le whakaungor ka ko suau ia kasinga kupe mawar ka ko wakungu ka ko o mai lor kulisi ka ko o mai lor kulisi kupe maua le hotels o koi kulisi valele ia kupe maua le au fai car rentals kupe maua ngai o ka fo e whakau mea kaulima business light ko kiki a ova male se fulu mea nga ka punge le chau pipi kai minga ai lava nga le Samoa Airways e kuri e mo ai kupe ia ole makola nga kilo nga ile ai na si se me nga fai lea la ua a mai e fingalo ka ko fai nga malo ka kala me ia e alu sau se kaimi mau sa ko vale ale kele ia punga vaide punga mai kupe Samoa ia ole ese nga o mafaufonga ese nga o mafaufonga man kua foila ole uka ko kilo uma ia ele i kau unga lelei mafaufonga mua ia ese i kau mawhai aku sa mako vai ngare kaimingi po le ale me o ia ia ole la faftai u manino talo fa foi le winga la utala ia wala ngai esilia tu foi ban lewa sa no ile lima vaenga lautongia le sa le ima fai ona maua se fa manu yanga ona na tau tasi al tatu vale le tasi faftai o le u manino au fala o tatala foi le vaenga male Emirates ia to ya la o le mingoi o le Samoa Airways ia ma la tau fuanga o le ai au le o tatala ma fai mali li nga ini fai nga pa nga ma fai on le atu le mai o le na angi ngai le sauno nga le tai o le tuanga ai au te mana o fa afsilia tu fa be mai fo ile le ave fa tuanga i tamai tai pale mia ia e kau maka i kua ia le lile o olo tu le i tu taulangi a me se fo le tofinga o le minister ia kau maka i kua e ke fu faingi la piki ia mea e se fa mo ia e ma faingi la piki me fa pia i fola te tele o le fai lona lua o fa fisili a o tai ma ta mana o fa fisili o le foi fa pe mai te tauna ia se lo ia te tau na lu mena ia sai ni pepa matulanga fa pena se manga so finanga lo fionga minister nga fa ia fer nga kala ia vai se fia foi e va ver ku le sa o ngo penga ka vai langi te mile ia ole au malanga le nga mako si le pe o fa makala ole au malanga o kanga ka kongwa ia e kala fea ngai male maka upule nga mako male fontanga ole a fionga le ipule ole mle valele ya sinimana i a junior Solomon weta ia ole le ipule ole MWT ayonga luenga kele malo le fionga ia a tupa i a fui a mausiman ia ole kamai ka iloia ole la na mlanga loia ole kamai ka iloia ya kalameli o le lo ia ale civil aviation ia ole si kamai ka inga mako ole director nga civil aviation a Samoa mai ka ile ingo ya Ivan ia male pule ole control tower ia Taiwan kaka kongwa ie kala fea ngai le mafontanga wa nga mako akuloa ia walua uer fonga minska ia ai ka apela ko i fongo vo i subcommittee vo i fika wi kongwa yala ia le la ko fo ko mai malo la ko silfia ia ole kulanga la nga sa ia e ri fa apea nga sa se siaro ka fa ngi ai ole upule ole ti tau tuli tuli ai ono ma faina tupu ole afu se ka so ko sira fier fengo le tala I fanga ingi la piki ole ti tau ele me ngola ta tala tele lo pole ale le fa winga ngole tu inga le sauno ole ke siri me sia to lo ka ma fa
po ako po lale me o la pike e kalangoa mai ai. Awa nga paule me relate mai le fongo le nga fai. On kampangi valele. Ia, o nge risa o kampangi valele. Vanga ka ko kampangi Samoa e wesi le ka umfai aku. O ke fiu mafofau po le se me fanga la piki. Le lau o loinga ngei. Piua o koe whanganganga mai po ainga mea ia sa fai o piua koe nganganga mai ai. Ai asko fingei karakai au mako o Samoa. O ke o olo Samoa. O sa olo i petesa. O whai lo le iai. Kango ya o mai ya un mea ngaki karangoa mai. O leo ke fia i lo po lare whainga. Ia wa ki mea. O mea o mo mea o whongokanga. Ia o la piki o la whai e mea. Nga pau ale mele le mele o ke whakua siaka. A o ule whai a kua ngise kala o se aingo. Po le ase. Mako aku le whongo. Ia ku aku le ka avale uru le wako e minska o kungu uma. Ka ua siaka. Futi mala o whainga nga moksa avale pesi. Furu lima mingu ke moke laak. Ia. Ele ese fia mamanu fu kele ia lai. Jen me avo e o ke mga o moksa avale vali fa kasi mala o staff i moke o makarkalangoa kua i le awala i maka upula e whai. Ia au le menga o le la piki o ke le whaalongo i nga paole me o ke ilo la piki o le mangu fo i le avakul whafongofonga le tunu. Le pe e ngofongofo o so mai fo i le whaleanga mai le mea. Wana vo le mangu la piki whaleanga mea. Ai lo longo ala whafonga ho i le. O le si vaenga na saunoa iai le teita i o le ituanga. O le vaenga lea ua ia ta ua fo i le tunu u e toi fo i mai loa le HRPP. Rua valeli. Le tau na fai loa tu lau e so fina ngaro, la so fina ngaro e toi fo i mai loa. Ia lua ia walanga le nei tatu valele le na ia nei a me so tu langa fo i o le fa pe ua moku ia le ele o tem faina ile ala so fina ngaro le ile manu ti le ua fa e pa mai. Pea ngo karangoa ko i kakarangoa moa ngi me o le fai miki. E whako sole se ia ko inga whapevo i whaia fo ile i o i sanga sangonga ngā mea. Ia kare i loa se polar ka unga le awhai. Me pauala o kārsanga fo ile i ko inga. Wala vai ele kau whavale ai whai. Asisila i le mele karangoa mai ai. Kausanga ia o whaile joint venture alka ko polisia ma le Enset. Ia, maua kupe, maua polofiki e la tunu unga mea. So o mai ma le Virgin. Pe a whai fo le maua fo i polofiki. Ai ke ilo ua fia kama au ku, fia kuko kasi. Awa kulole malindo e wakulole malinto ngau ai ro o ngala le nga amaka mai ese mai ngau ia o minskafo ia kai ore kua ngai ka ko polisia o ngau mai ro inga man ko vo ile nga la kwal malinto peor kia ingo ala ko culpa se ko ya lulunga le ai ma se fa ko fa ya ku le perga kai ia o mai i le vale le wa kiri ai nga fa le ko me ala le ke fia o le o kalangoa le ka ko fainga malo le fainga le fai vole fa coach share mai si airline ma vaku me se ko kau au amaka mali e se kulanga fo ile inga ia mawai se ka ko va ia mawa vangoa fo ia per kurisi pe o faia ia ai me se wa ole per o fa ko le Realty sa u ka kalo fo le lo kilo inga yo ka ko kanga ka fo le lo papa au ya Amerika ia la le LA Samoa ai ku ia ngai e faionga mafofonga awa o nga mafofonga le fa mai e le ka lia fa nga malonge langa fo wa ia fa maunga o mafofonga sa ia fa ia fo i malang fa nga malo e le yo os ka unga le mali o le mela lea
Sau kalangoa I le director leo airlines a alapi. Ma ngai ia yung mafofongo le lau ke Samoa. O ke ngofongofo mo u kauku ala loai ma I o ile miska o kako vale. O le mele kalangoa mai ngai I ngionga mafofongo. Ia kakia I pe ia ngai. Ile ama se sio mako e faonganga. Nanga pe ngo fai aku. O le ua umanga kako sila le aku nguu. Mako kirkilo aku. Makua I ke le fa le konga ngakau nguu I mafofongo ia kau mai ngi. Ia karsia. Apa ole mele ole lua vale le o sorry. Lua. Ma tau tia fulanga le wa ia le no wa ma go foi. A fa peto e pale mai le HRPP le si a fenga balota. Lumana. Ia le la tau fai lo e fa lua vale le. Ia ai o tele lo e possible le fenga le na mea fatu sa tu sai ai ta la fu ro ta tia te mine nei I le vale le o mo. La o se le lua vale le o se fasi vale le. Ele I mawhai mai le fast food kausanga kanunga whai mai. Ele I mawhai whai. Te I maua fo I singa ATR fo ele le lunga kulwa fo e feo lolo aku lunga ko le Twin Otters fo I e laiki le feo ai kaiminga I kukuila. Te I maua fo I singa mea wapenga. Ele mawhai. Ia. Se asiak. O kau. Ele whamitai le wingo la tala o whavisili e tuai. Awai o leana e lei fo ise mea o nā tia I le nei taimi wal whamitai ngā lea lau whionga na minister. O ke whawhika e uia fo I lei tū le o nei mea o social media. Ai o te whawhitai fo ngā le nei o na po. Wa mawhai e o na mata mamai mo atu Samoa. Mese fo tau urumanga o le fongo. Le ua matua su engi umamai ai tau whela fola fo inga. Ma matou wa o ngā tuai. I le ke leo ai tā lafu o whea ngai ai. O le winga la le tate whai atu. A fua la wha mawhau I le monga le utoe au mai nei marfufuanga a toi pale mai. O le alua wa alele. Ia o le ala nano fifisili e walanga le fuka e fo I me fongkanga ke kele me tūlanga o lo ta o toa. Pe posi por le toi ngā mea. Aianga o ia e mawhaingonga whaiana ngā mea. Ia mangkua foi nga fai foi. Mangkua foi le kaimi le nga avakoi le koluva. Al polinsia. Ia pe kaimi nga miska. Nga makua I yoki a ko e se lua kausanga e koe fa foi uma va e kon. Ia ai ia kia uaia malau ku o lalo I iskoe inga. On sai mai. On sai mai ma kapua I mai. Le siso mako kari ko ngianga ia ngiango mafau ngol kai mingai le ko mai pe ia mako e mako ke faiere kong e sili o nga mangui ai Samoa I le kuranga paula le mele wai ai le uka kala uma ia avangoa I mea ia kau o nga mawai ia ko pe mawal ale kako malo como faile ole Avitai tele le e lau a fionga le minister o le whawhetai e lau fionga le minister e le whaingo fie ma e le I tuititi le I mawhaina mawhawhawina fu e le mamanu lau tero le tunu e mawhai o nā mana ia tātou le Emirates tātou I fwoi le winga o lau tala e mamao I se mawhawhau e amana ia tātou e whaitau lia I le tuwhatufanga fwoi o le lātou tūlanga e mo o mai malanga mai Samoa. Le lawa e te tala ia le havanoa e mawhai e o na whai malanga mai o nisi o benefiti ma tūlanga ua e saunoina. Ai mise la, e iai havanoa e o no mawhai ei o na malanga sa o lavai o e le to e afe mai New Zealand. E mwhauna e saunoina vai ngamo o kako e fia le direct flight. Ia, a voi le peonga o kanangoa aku. A whaila e maua ia ska kova. Ia e mawhai whailanga lele sa o alai o I tūpai. A mese a tūpai le masangi nga a whelele e ka kova lele. O le kilo mamao ale kako malo le kaimingei. E mamao a se kaimi whaka a kako mangkua whaila va e direct flight aku I Samoa nga I tūpai. O 777. Ia. Masalo a makole fai le mo se 777 le nga kaka ko I fikol fo ma vaanga e nga karanga sau I New Zealand ma Australia ia wai le aulanga nga lele ngai o
Ia e pe o ngai fuafuanga pe o finga lo e la fionga ka mai kai palmia mar ka peneta mar ka whainga malo. E koe kau a makai ia le ngaka le mau o kuper malo ia whaingo fie makau wa competition na le ia arunge. O le fo ilanga ngai eisi a kungu o fo ilele o le sa ko karsanga kana ngoi foi kia usi minska o isi a kungu. E fia iai fo e fia faise mafukanga se agreement whapea. Ia, o lau kalalanga whai aku iai, ia se i o fo i sa moa e whakana ngoi la whionga ka mai kai pālimia mar ka peneta. Ia o ngā mako koe whiuka ngā ingi. Ai pea o le whinga o le whongkanga. Ngā rurue whakasia kungu o laulanga. E au mai whakasi runga ka mau a inga i mea lawa ia kau whemalanga inga. O lo fia ia le mea ngā. Lea laua apa mai kama mako kua lea. E sapai aku koso mai ia tunu ulaiti. I ai mai sa la mea kau kurisi, ma kua foi la kurisi. E le mga o le kurisi e le mai i le whaapea whakua o. E mga o direct po le alma mau. Ai atu sao ala ia kuranga whaapea ngā i la kufai ngā malanga. Ia, ai, si kam whai. Si kam whai. Whaaftai tele. O le tele na ai tele i fio mai lunga o le tā whaatara noanga. Na whaila utala e le iaru malolonga na o whaatu le mamalu lau tira le tunu. Ai isa visiri ki visiri mai. Omi mai ni nai au visiri mo le fionga le bingiska. Au ke le lola. O le isa ue mais visiri. La tongi a Taupea. E au tele lopo i lau fionga e mawai le tali. Ia po o le talenga ia le tiru. O isi la tau le la loi weling kongi. Ia le wa matana fa mai fa mo le mole asiata se visiri a ku le bingiska. Po hafia me se mako direct flight. Vai lá ele. Vai le lo fio lo vengo lo tara. Le nganga le ua mau le to tele. Tanga tai masani le soi fuanga le wa luma ia fona sa no lo fio. Asiata le o kangaka ia wai e kongo Samoa e wai sit kai minga ma le fionga le miska. Ia o la wi a foi tangata sa ngaru ko kongo o mea ngei o kampangi valele. Ia o le ngā ruenga ko ngurava ngā ala ko e kilo lopo le ale whainga e whai ai. Pe o e aunga ka kala lava le whai koa. Ia o ku le whionga ia la tino o malanga Samoa Airways. Ia po a negotiation so o le mea piko siringa o fia ai. Sau whalongo ia so ia e whainga ia. O le whainga kai o whiukanga inga ia le Vao Airlines o le kama whaifo ia le o le competition. Pato le fontanga lea. Pe o laua a mai le malosi a le sau ia ngā ruru e whakasi. A wange i o uma isi a kungu o ko usesi kangaka pe ko usesi a kungu o lalo. Ia o whakasi. So o ke loa la e whaingo fie o whiukanga inga le ia whakingo nge ia a kampangi vanele. Ma lo fa tai lo fionga o te lo ta ua fa tar no ngan ne la fito tonu ia vanoa nei e mai so le tulanga i lau fono tanga sai ai ia se e fa la tia foi sa mo ta to tala no tulanga o nga luenga te tele lai ai o te tuli tu la vale vai so le a fu le e alu lo ma fo fau i le pese o lo au mai fo i le vai ngolo nga yer malo e pe e ia fo i le nga to le tai o le tuanga a o nisi a fo i o sui fai pule fa alia o la vola to fina ngaro pe e li fa le ka nga o va se va lele le ua mai a ona e wha mapu e yulungalu tūlanga la walunga e mafuai ona tatala vanoa lau telene. O ngei New Zealand. New Zealand is one of the biggest company va lele a New Zealand. Ai le o mawhai ei ona tau fio fio mamau. I le kakalaku i va lele lau tele. E mau ai le pa uo pasese le awala lea ma fona e whamoni ali tala lea. E tele ni pasese walanga o le pese mai fo le to tele e mai so tangata. Whabea mai. Longo winga la ole a fanga i runga pa se la i va langa o va ai e kaunga ka va ne. E mawhana e whalau tele vanga. Mangkua voi la ngare kasiarka ko kampagi va lele o le Samoa Airways. Ia e whaiala si kaunga ka ai o whailele wa e pule al Samoa Airways ia po anga pa se whai wa laki la ole e New Zealand. Ia ai e le o lava ia kampagi whailele whakau va. Ia o le kasinga o me le o kilo nge a New Zealand. O le kele o a fo i o kampangi valele o le au mai i New Zealand. Ia o ngala pe o me ia fias fulurua e isi ala ngā kupe ia o kan ngā mua bua koe. O me fo na ngā le kilo i New Zealand.
Ai o le kulanga lai I le penga o whanonga koe peka I lua se lau ka la le anu la lo Ia. I le Jetstar Jetstar vai o le ai loa e ngiu sila e whai asi pa ula lo pase se ale al kampangi le al Jetstar ala ai ku ua e whenere ai pei kongu I ai loa e fo e ngiu sila ia e whai o le fia e o la koa kongu ale mau e langa kupe lunga I le space e manga ia kulanga whapenga o le si mea o baua mai o makana ngoi fo I male whakongusiri le o airlines le akualapi o le engi usila e kousia malako e kousia la kouia ma le engi usila ke lo la kou vaalele o le e seats le engi usila ia la kou vaalele wanga ofisiri la I a whaapea la e whaise kousia ma le Samoa Airways e whaaferanga sell tickets ai whamai e sell la tickets Samoa Airways ia sell tickets ale Emirates whakaika inga ia o kasi la mea singai ku ma ngai awa whaalau fo ila le flight le o le flight a Samoa Airways ia ko sela o kulanga nga e peanga o whai aku e lava kere silfia o le atunu ua le vanga lua I kongo mea kau airline ia ma le afionga fo ia whawo o la ua le vanga I kongo le airlines ia la e silfia e langa fionga le miska ia malanga staff pola ko nga whainga I whai ai ale ua uma o kala ma whaakale a wala tai tele ele te mafa tau le malolonga ai o mana o te walunga tu nei au fafisiri so ko fafisiri ko ai tanga tana au mai lunga le o pasi ko lunga fafisiri si tanga tale au te fafisiri tu la nga fafisiri mai siata se fafisiri ko ale tin ile fionga ya olo e ma wo se ko pe sa mo pe a o so mai se va ale le lunga ka ko ia e ma wo foi se ko pe sa mo pe a ku lo ele nga o le len on va ale e ma fainga fa bani no wa ta sia va nga ile o mara mala mai ri toti o le portfolio le pulenga mlai vale ese le kupe mau le landing nga lo landa I lalo charge lo male vale mal company vale e ko sau e paka I lunga e lumo o le fale fakat passes e kan fo nga lo ku le kupe ale malo nga al mlai vale de kasi nga kulanga o le Bluwave kasi iva o nga luan mlai vale le sama ko ma o ila ma le fionga fo le pule ina nga kai mi ma o fiki sa kalango ai la le mea le o le kupele kalango mai ai ma o lungo le space ia ma o kulo le fonga ngal pasifika ku ulai e ma ke kunga e la kike ya ka ko space sa mo ke le yo space konga o longa winga a fa pe fa ile mea nga o e charge vale le kolosi lungo o le akun longa winga e fiu ka ko le ska ko kupe ma wai ma ko kulo ka mo fai foi le e fai fakas sia fakas o la vale le o so lungo o le space pacifica ia charge divide lola ia kukusa ia faingo dividends ia dela alwe ar kaiming ai ongala o New Zealand o le Samoa Airways Corporation New Zealand la le e la ko ke fai aku le vaingo le space o ngai ai la ko masinge fai ai ia o le mera le ai a fa pero wa ma wa kama ia po fia vale le kolosi pacifica e ku fa ma o ma New Zealand charge company vale o nga mai lolo ku pelea sia kulo ia ku o pacifica sia equally ia o ngana le ma wai fa penga fo New Zealand na ko ia le foi fi New Zealand o mai Jetstar o e le maka upusa o sa fisiring ia mai ia o ile Qantas fa pe fo ile le kai mi o fa mai se o la chara le Qantas si Samoa e sa chara le va anga kai mi covid ai inga ua kama fai aku la le e fai se la ko flight schedule foi lea. Ngau kau fia mai la o nga ele o iai se whakangang ele o iangi ngo foa whao popo.
Okay. Ma kua fai lo feu ka inga lea e ka ui o ile kungu ia o ngofoa i o valele e kaunga faunga mai le vai aso pol masinga ma sa iaila le feu ka inga fo isa fai ka ko maro ke minga ma Australia nga ale a fe ango foa e faunga ai ke ilo lea wo ke milanga le virgin nga ave umba Australia le virgin nga le virgin sa le ku Samoa adua ku le kontas ele ma fainga ele o yese fa kanga nga e fiu foi ai si le virgin na mingo fo ya la ko e mo musu fo le virgin la ko ia nga na sa kalsanga kulo e kia ule merenga ia ma fai lo fai unga kapeneta ave ese si afe seats la ua afe seats ale virgin afe seats al kontas la le ia alwa ko lo la ua furia ko la ko ia ma ko i fu ele uka ia ma ia lo wingo la tala wa fa fitai e sere mana ia to tere la to le e fa malo mai fa fitai mai wo manino ma le ngatele se wo to tele la ufio ku sa mo ai ka so ko puka va ngor kai mingi e fa to anta mo woni si ava no le fa ngor tau sanga por am tanga le tau sanga fo ai tasila le benefiti po le polo fiti o le tele o tanto valili pa ule pa se ngor competition ai ke so ko ilunga e mo wala vale va no fe na blanga sa mo lo finista okay lo fo ia malanga fa popo a company valile ia ole ai le kai mire fa solo con ia october november december ke lo la vale ia la ko malanga fa popo lawa ava ku fo ila le kulanga nga ai ko fo ia sa ukala i le fa la ko ngale la ngai le yo ia la ukala i le mele le se sa fai wa ave ese mai ka ko le ko ngale le to no le Singapore airline le ka ko wo ka ko ave ese mai ma america o kai minge le ka ko fe malanga ingala fai le vao ka ko ma kukuila o ole o kukuila o america o kai minge la ka fa ngoi le alu ka ko vale pe ya le mela la o ngo ka ko ese kai per mele nga mo sa ingia ngai ma le ku alapi le air service agreement wo ese mai la wa ese mai fa nga malo ka do le lua fa suiva mai america ele fuli la le fele le ka ko vale le nga i kukuila o ngor kulangan nga o le mere i le menga e fe kukuila pe ya o la usau fo ile ai ngi usila e le kolu masinga a o mala u la kolu masinga ia ko apalai le se o kolu masinga ele o ko e se fuli ka pela le mela le o fuli ko ngi usila ma ia ka ko ma kulang fa penga a la ka ku fai ko kukuila fa mole ko fa popo menga ya so se ia la ko ka ko vale le algo kuida onga o se le nga fa ile lua fe subiva wa ese mai e fenga malo to ai tato io wa ese mai ka ko ngole li onga o ku nga ongo ia le ya ko ka mo fa ia ku fo nga me ai fe tu la utala wo vai lupo e sa no o le wingo la utala le mana ia fa tai fo nei e me so lo wa no e fa no mai ma le tele o minister o le ala le ala ina faila utala le mo fa solo fo ka minister tele tanga te fisili mai te ul proclame nei pe isa la no le mai ia nisi ese mai le malo fa tala no e mo le vano o ava tu talo sanga le fio mai dona ru na faila utala e a fuona una e mai le malo le ngo i te ma le mala anga i le tele o me ma fuona faile tala le lo fo ka minister na o le la wa lo ma fo fa le vale ma kukuila na dele na tu wa ia ilo e ka ko i la soia fa mai ole o kukuila vai ma wala lo ya tato bu fa fainga ka mea ma tu langa fa pena ale ala wo manino vai dio vai suo ele la ka ko wa ia me ese mai le tu inga va no le sa tato mo e malanga sa lo to fo ile le o ka ko fi ka ma ku wa ka ko ese ia le la ko ese ngai ia ai fafkai o le ua sa makalangoa fo i male suio Amerika la fo ua koe kam fai e koe fai le ka ko fea ngainga lea o la fo koe kilo maula ko i me fa penga e serfenga ka o kamai ang ko a ke aku nei ka ke le a nganga vale fo mali ai o le ese au ma fo fonga e o le me vo ele ka ke fa longo la vale musu ngale ale nganga le tua
mo ka folo e pole ala so ka vai ai e musu me ako mai ka ika le me sa o ka ka ngoi fai ai fai akua e ma ko ise ki ia vai mai ka mai e pa tonu a me ta mai tole ala taua ia e vai alo falenga o leana umi lau fai nga malanga mai e tele ni mata upo fi tele noina au manatu wala vai I le tūlanga o tūlanga e peo le whanotanga sa parewhiangai. Ma ua ke le to aftai mai le si vaenga le mai, wow, that's interesting. It's good to know that Samoa gets some dollars from airspace. Yeah. E ua vai le whukake ke ikama. Yeah. O le kasinga nga ku peke le da. Ar mele ia e whapea ai le whatoi fo ina le e tutu fua va ai le fua ku va. Te mankua foi. A ka au fiofia ka kou airlines ia pe o mele u whaingei. E whele lea ku Samoa. A ka ka fiofia. E rei vasa ka kupe maua runga vangi mungi. Ka au fio foi kupe. Ai o le kele ko airline o ku yo. Ia ma kolosi a kulunga ka kou airspace. Ia. Ya ma le lo si mea lau fionga mix le ro peke ua kala nga fa mai foi mangai ka miki sa vai fa ko ngai ala pi fo ia e wai kasinga vai nga kaua wai e mo I fo ia ile o sa ia fo ia ngai ka ko wala mo fa nga u ia ko pu foi mai e o pailaki wal kede wo ke foi mai o le director le ke pe ko fa ia Samoa la feo ila kova kapkengi pailaki mana ia ia kasinga ku le leifo ia olai maua nga luenga si vaenga nga ia afa pengi alu ngi ia ka ko wa close kele ka ko fenga e wanga fele mai ia ka ko wana mafanga usa mo I le se va ala ku ala pe ka ke fai pa anga mare ka ko Samoa Airways mana ia telefone nai tamai tai mali I o le afenga luenga I vai ringo he flight attendant ja ia o le ata to vai fo I maua vanoa ma tele ia ma o tu pai le tu no bitu sili na mo o ye le to tele ia mana tu le asi ilo tava ai talo fio ngai le minister fa afte tele ia lo vanoa fa isa usa no ga fai u no ta por kalam ia o le foto fo ile malanga tu sa so le neva ia so isa mo jo ta to tu ia o le nganga fa aftai lava o le tapo inga fo ia ale mamalu se tatu tunu o ila mako fainga malanga fo ima afionga I office sili fo io o le pulenga mlai vale le ia ma ngadwenga tele malo ia ele ngata fo na ia o ngai tau sala fo ia se afionga le mai tailo ia ma le director penga fo ia le afionga fo ia Taiwan o lo o pulia tato air traffic controller I o le mlai vale ia ta ke vai fo ile ma le alofa fo ile le kele o maruru fo yo kanga kala ko ia ai sa ma ko kama fai fa kasi lava o la ma ko sa idinga malo wa fo ia se no manga ima le kulanga fo ka mau ai ngor ka ko ngu ia wa ka e ringi ma ko la piki nga fai mai e ringi la piki e fai ia me o me ai ka ku la fo ngo ringi mo me o ngi kupe fo ie po ngi loan po angi me fai ai nga o mea lava ka ku la fo ia mar ku le nga o marketing o me ia mor ka ko wa ngo fa kai kele tau no umar manguia ia fo fuanga fo mal fo kanga le fo o ma ko ka ngo manguia mai I New Zealand ia fa kai kele lava yo ko ka sanga ma ka po inga foi ia wa ka wai la wol fa mo wa se manguia ka ko ia ma ko foi ma ko le coffee ia mama ko aku se mako felo ai fo yo le wa maka mai fon kanga le ato Samoa ia o ka fia mau aku lava le wali ia ko kuila ia I se si o ko fa ka lo fa ia ai mo la fia finga I fa kai kele mo la ngo mangu kele ngar ngia fia fila fa sanga malono malo fa tai to tele ila to le mo melo fa ngam fa manuanga ila u fionga mal fa malo tu sai fo yo sa ile malo o le moni ia o se matati a foula o mafai ona sai ni lima matatala fe ngainga ia e ferua ia feo ia tu lela o tole fa fsili mai fa mole sia tafsiri tu minister po fe po kai ma to no le Emirates pe ia la o le kingu o ka ia sa la ta ia o le tinu ko ngu la vai e aven fa fsili nga ia la ka ko kuria la kingu sia sol ne vai so po la vai ia I tu langa o le tala le leile o mfai ma ai or ma tu fa munianga ia pui maru le tu le to te liu fo Samoa si te mo le ia alo fungia na tu la tato le malolonga
Tatou malolonga a foi mai fa wa tatou porkalame le nei vanga o le fiafi. Property brokers and Realty Samoa are here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling your home for the first time or selling to relocate, to upsize or downsize, you have come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you want to get in contact with our team, please contact Lucila Tawafiafi on 685-725-0965 or email us on propertybrokerandrealty@gmail.com. A fai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e Pio Fiti Matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E peia ona ufai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pi supo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le ouranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ainga I Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o ouranga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ainga I Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? O te o folofa ma toi whaatalo whantu Samoa I le toi te liu mai ai o le tātou porokalame o le Tautai. Ia I malolonga masani le nei vanga o lea fiafi o te fia whaelo atu o lea ua mawhatasi. Ia pasi tasi o tamali tama whanau o le tātou kuturo o le tō whare swafa. Tō whae le vai malai. Whare wha iai tū mua ono iai pule. Ia a o le lupe whaalele fo I o le pai o ainga Samoa le oi e tuinane. Ia le fialo le lilo maiava. Tapa au mana mamanu le ala taua. Ia le tō wha ia Asiata Pio Asiata. Ia ile nei vanga o le fiafi e pei ona o whailoa I le tātou porkalame na nafi a mese fo I o niso porkalame o tōna I atu. Ia tāpe nanga sa pale whea ngai ai se tasi le nei o tamali I maro latu au vaa. Ina luina le tūlanga fo I le leo le filifilinga whainga filifilinga le whato ama vai atu nei. E ui o le official, walanga o le aso whareile nei. E whato a official le lei le whaita wina. E ui au te tawhātou tau le leia pitai o loo avanoa swinga I tūlanga ai meise o le local port a lea pitonu uma lea pitonu. Ai meise la le pitonu una le leile nei o manrewa. O te fia whaatalo wha mo whorofa whawhiroa I lau tō whare swafa, soi whumuia? Ia, soi whumanuia lau tō wha Asiata. Ia, whapia whore mamaru la tunu o loo whaafonga mai le nei tū la le aso a whaatalo whaatu I le o whengaruenga pa ia le atua tupu matamari I whapia whore whareporu tō whinga. Ia, tamaitai maali ia maunga te tere se io I maunga iti ia whaatalo whaatu nei tū la Asiata. Ia, tāte tau whai whaatalo whai leanga le leo le tātou matai sili le lange. Le ua sau le wholaunga ia o le aima maulango le vaana whaua wholau. O te loa o lea e le I soronga le leia na Folasi le lei le tūlanga na iai ia le unga o le whainga palota. Na se I mawai atu nei I le whiriwhiringa o le tātou lau a whono. Ia e me se fōio ni tai whaa le pitonu.
ia awa fo ile nei tolu tau sanga o le ato e amatalia I paia inga masani po tātou councillors, local boards, as well as o le mayor po le pulinu o siu tātou pitonu tele po le ai tele o au gilani. O mai ali o whalongonga ringi kaimi a mese stūranga ina ua mai ai le whainga palota mata penanga I tele sau tō parwhengai. Whawhetai lava vai o lo maua pēr mawhana whana. Ewe lava wa fōringa mai pe ele I whamanuia ina. Ai mawhana whana lava ia le pai mai o aure ali. Longona lava ia wa ngatara tama whai. You know, when you put your best foot forward, or pawale or sili anga ngai atia wa ngata tama whai. Ai whamari ena whai, but maua ale mawhana nei time pe o se avenga fo ingare se va ai matu watu. Ioi matu watu o ka se mamafa se mea sa tawasa mai nei masina. But I whawhetai, it's a pleasure to run. Ai pe wa pe se avenga wa muku wa. Malo whawhetai lo tō whaal vai malai. O te loa e le fōu I lo soifuanga le tautua. E ui wa le taulau o le whaamoe I le tūlanga na ta o toai whai ngā whiliwhilinga. Se teimi tātala noa, mati le tūlanga lea. Ai, mai whaata penanga ai mese fōi o le tūlanga. E ala whisiri o te whiwhisiri. Ngā misi ala whisiri le tātou whaatara noanga mua ai le I whaia le whai ngā pālota. Ai manatuia. So whisiri atua I tō mua ai le tā prokarami. Oa li kangakai whiriwhiri mai ai le mea leo no uwhi alu I nei me o tauwanga o le board. Walanga le whafonga mai lana mamaru no tele. Oa ni o wanga waa e foingi qualification e tauna ia oe o au me te tauna whai ina ia mawhai ei o na sauwhangalo tangata e ono avea o se tangata e nante tauwai tūlanga lawa lunga ma avea ma whiriwhiringa whapea. Yeah, whawhetai. O lau tautala au ia wa ia ma le awala no o savadia no o le pāti leo le leipala na no tamo e lalo I fuai. So e ia tūlanga ma tūla fono policies and ways of getting to there. O le mea mua sau whaia ia pea se apalai whangalenga ki apalai I se ngaruenga. Whai whali le alu apalai e ia ingo le apalai ia o ngaku sa awakore le apalai. Ia pea Ia pea se kauwanga fo ngare pea ala ia ko fia mako ko ongo mako nga fili mai ia kai mi ale makanga. Ia sa fai lumo le board o le lepa paki ia la ko fai filifilinga. O la ko ele mafainga ele fa pe kamanga o ia o ka ki o fa kasi o fa pere mo kingo e ke au foi o ia I ngi kausanga so e au ngale facility. So that's how you get an ilalo I fo se paki. Au le pusa o amale o lo so se kanga ka me fanga ai manga o ke aruanga oi so se kanga ka me fanga o le karivave a ile awalanga ai o le kokala o ia no ka mo ila lo I for the fu o le leipa. So e fo ia la ko if you believe in labor politics the leipa ia o ka ko si le fia leipa male national e va mamawa me o lai le so nuina le leipa ia fa penga for the national. So I chose to run under Labour. Longo lo kilo, ko kilo ka ka e lango inga Labour. Le alang como fai aku se awala foi ngai. Ai wa nga fo I ngi ka sanga mo ka mo e ko Labour. Ia se ko fo ko ai po fe ko ngore la ka kia po fe ko ngora o ka mo e ko si ko ka sanga pa o le kadinga of city. Mano. Fa vitai. Le ala ua manino le mantau le vailo no winga e mawhaia o na anga waa so o stangata Samoa e nei le nei e tulu. Ai e whawhewhea nga e fia mana o e te ono manu malo e iaini au mea te tau o na whai I le tātou communities matulanga whapena. E mawhai o na noa ai le liu o lousa matulanga fo I le vaai tangata whapea o manga ia la kakalea. E mawhai o oani ni ngaluenga mawhai o na e whaia. Okay. O le ala o le pura tautua. O lo watara tununga dea. O lo kaukua ko kongu lava ai. O manure o lo ngu. Ai o la fo ringa ngā kaukua longa kere aka ngā kai kaukua upo ai resa ngā ruenga whaia. Ao anga ruenga. Kaukua kongu lo e karesia mua moro wa inga. Ia maso se mea whai o lo kere a maangoa ai mea mawhanga ngā ruenga kanga kongu manure o whanga le
Wow, ngale campaign lingi waka wa fa'alawi loa. You know, waka ku ilea fale, malea fale. Ia o isia wa whangara, ia, so mai kukongo, se whais ka kui ki, ia longa whape ngā lava Samoa, ia kai raku, ia whangara karakala ngoa I mea lo kukupu kukongo Manurewa, ia, o ka se kere se mo mea o le whesosoangi, I ka kukangaka, ia, e renga o Samoa foiro, mo mea whesosoangi o mauri fo, ia, makonga, so, you know, that's what you need to do before you even consider running, kaukua. Ia, le la ua manino le matore vai. Lo winga I ta wa fo lo tau tua vai le se mela pa lo ka koi fo se sia ti oi. Fa tu oi fo. Pe wa le tele au tanga ta tu Samoa. Fa pi to nga fa le tala no ya ta tu tanga Samoa. So ka ko we nga ai tu fa pe mai. Oi sila kama, oi sila tene. I oi o le ase so tu la nga fa pe na e ta wai. Ai o te fia fisilia tu lo to fa sofa. O le se vai ngai lau sile le tau tapenanga le na iai nei e ui ele imanuia. Awane nei vai nga ua lo itawi nai o e mai se vai nga na e o oina mai e ono to e a fua I se tai au mole anga I luma monisi fo I ele umai. Ia, whawhetai lava. O lo wawa ainga. Ngā o lava. Ngā mata mai le campaign I tangata sa matu le ngā lue mua. O la sisi upo whao ngā, they were strangers. E rei whapenga mako ngā lue whakasi mai e kangaka. Ia, e ke rea senga ruenga whangale le kama whangale I se taimi pupu. Ia whaatoru tari tono wina. Lesi. You know, so, ngā ia mele o le masalo lesi. O le pumongi ia. O ke kaukala male awa I le mea lea. Ano o le mea, o le ronga, o le mea kupu. I le maku vaenga. Ia, o ngai uso maut, ngai uso intia. Ia makongi sa mo whangale, ngā uroa I lo vaenga whangale pe alai kuri le mangura kangaka ia. Kau kuri le mangura kangaka ia. I le whangale I le, I know o le si maf, you know, o le vaenga mo le sisi o le si kolo kausanga. O le makuai, so ea se au makuai, loa wa mawhainga lue whakasi. So I think, you know, e ka wanga kasi le roko, kasi le whaku. Ai onga e pūpū rawa le kaimi. E ka mawhai e whaingi me, mai e se whaianga, you whanga le, e reo ngi Samoa uma. Whanga le mawhainga o ingai le koe ngā, you know, we're all different cultures. O le ka mawhainga o amai whakasi. Ma lo whaftai, lono winga la, e mo mia le tau ngā lue whatasi. Le ngā lue whatasi. E lua vaenga tā ua le na opu e mai e lau sau noa, ngā lu tō wharesofa. Mua. E mo o mia leo mai e whaamasangi ma ngā lue whatasi. Lua, mo mia le teimi te le. Awa le laua e tā ua mai sau noa, e ui le uti o le teimi sa mawhaiono o tōtu whatasi. Ia ai ua whakasi hoi, e pei e tau tuli ale manu o le tangata. Tasi lea vai ngā o te mai tau ea, au pein o whaasoa I le sora, na whilau tō wharesofa. Ana matua malosi a iasa o whaasoa I le tūlanga lea. O le tūlanga hoi lele e whaingo fie e te au o le awivi o le nei mea o le manu malo. O le awivi o le menge o le mangu malo. O le loto mama. Man loko fakas. Ka waranga o le loto ma man loto fatas. Le nga yele sikanga kai a mata ele lua tamo e nga male vai nga pe folinga mai e matua lua fa wo. Ai ke lilo yo manatu. E uma e pe tulo pe talo nga ka mai ki le sami e uma e ko ku no wo. Ai no le. Foi. E tau sa o ela uia. Yeah, o lai sa vai. E ui lava e mangu malo se so mako o lai fasiringia le si sui o mako e reo le muka anga lea mali e pe e reo le muka anga lea longo lo kero e reo mua o mafoingi sa I ka longa lea fa por kiki ai re fa pe o le muka anga lea o la kanga lue you know a fai o se kanga a fai o o se kanga sa I kaukua nga due mo kanga ele fa pe o marone mele e o marone kaputs no o le merkan kai masangi le fai vale o kaukua carry on if I there no ai le fa pe nga le lau le e ma fenga fa kingo inga le ko nga lue mo ka nga ka pe fa pe o ila fskan ka e ke lo fe ka kanga mana ia le to fa foka Samoa mana ia le to fa te tala le to fa le vai balai
ia po o le susunga le li sa Tautai le I feeling o tanto loko po awana I mutai I lo fa mo I wala nga ile sikangaka ele rope uma loa le wale taula o fa mo ia uma no foi fia o fisili la na e alu I le mele ina ia e tautua pena e alu ona o se ngaruenga le lei mama na ia sona polo faila foi lele io e te se e mai e lunga wang faila fa so le sona e fia mana o le winga la tala fa lo kele o le fa ya tu fa so mo so se tangata e fia mana o e te sau e te folau le va folau o Samoa ma ina ia no ma manu mahaloina loto tangata nu o Samoa le o kilani ina ia lango sualo fa moe sau ila lo kako weva fakasi e sa alna o kasi mai sau ila lo tato fe na vai la tala na fila to faso fa o mai kako ai pankeke ile ta e venga ka kele e vai tantele na manu malo ina tanga sambo langa e ile me kokia ese ole ilo utali tununga fa tanga tai le se porkiki au se tanga to leva no tenga luenga ni tate mai tawina mai ile to fa fitala ole porkiki fa Samoa la talamonia sa or kanga ka keru ia pela mele nga e ka sa tau sa do ai fo I ni so atal doanga e ero ku ile fa le ai nga e karangoi makua e uma enga ai fai makua lang fa nga ko rosfu palo ka uma ime ele se senga nga por ki ker sa mo mal por ki le al palangi al palangi a fe rosfu ka ka fale rosfu foi kan ka kalangoi al Samoa sa or kanga ka keru ia aru sa o ia kalesia asiasi e kalesia aru sawa e fai ile ngali ko inga malum ko mali mai o ha ule ngeyo meyo ke fia manga o he fai manga wia mam nga fai ole loko fia nga inga fa ko marko inga malum ko soli a uma palo ka uma I vai le ngor kama saula saule le ya you know e wi lava ile fa mangu ia inga se so ma ko ngi kausanga ya ile ma fanga okuku ia fa ko uma man rewa alo pomong ya o la fo ile ba le o fa yaku ese a kanga ka sama ko ka mo ile fa pe e pule o kan ka ma ki fili ile fa pe o se fa le anga but it's the truth o pomong o le simengo fi fa so Oli system. The system ola fo oli fengol palotsa oli fengol palotsa lenga kaku o maku ngele me foi ngale la fo aku meri o kaku fali o ko kero kakanga ya ere un kaka fengale e oni ngai la ko fali o kero kakanga ka fengale rents fali so ele fa pe mo se ngofanga se kasi o mo fa ele a ko fos ko sanga ia o fa ko alfa pe o move de si ia le la o saule meli was la ko ire dress kwai awelings ia ko ina ari si la sanga fa mai a fa kire o mawolo o nga fero special vote ia o wai o ka ko la fa ngame you know o system for ide o me fengor pa lo ka fengale la fo le meli postal votes ele mo kakanga ia nga fai fo ino ke le fa pe ke fa le nga pa langi nga fai fo pa langi le me le au bala ia fa ki ka nga pa loka ia le mai le ono se furu tasi ya fe o tanga sa una pa lo tsai man real bai ia ngole se furu afe ele o le kwaka not even I don't care ko ke foi ka ka sa le pa loka sa ka fa so ile si fa so nga wa uma ko nga de fonga di kanka ia rai o pa luka ngal ka ki o pe pa luka ko ngwala sa o maka ala o po la ia pa luka la ki lunga pusa meri lunga pusa ai sai ele o pa luka o fo ke vai moli maulo kala le asiaka aso fa lai dia lenga ke ngai sko ngai ka pungi pa luka o ko ia lua ko fe ko le ango ka la iri pa luka ko kiki asela mo ko pu pa lo con o mai fico ko ala se fala ile ai sa ka unha wa uma fa pa lo ko kiti wa u go mai nga ele o vu ele fa ta wanga te se fa tu la uta mai fa so le a Asiata ole le la fa ya tu la u ya tala fa tu sa ya te o mali taimina o tau mai fo ya u ya e amuli fo taimi wo sau fa sala laupe wo tele ai le pe fa to atele lo le ona to fotu ai ma fa ona ole o tato ngalu e tu langa le tau longo ai ole upumoni ia te
E to ai titi ana I ainga Samoa o lai le whaatau ai no local boards ma nei mea. E sa pāloka. O le to a dele o tangata Samoa. Ai mai se ila tō wai o lopo moni lava. O te roi lopo to update wai pēn o whatu I teimo tātou tuinga sa whai. O ke roi lopo koe sa o le updating o tāras fo I o tangata Pasifika le iai. Mana tua, o na mua mai, kuso le pese saiko fole, wa movie au se kālia le sko kele. Ai o mai le si to tele malo mai le sei. O le winga lau tala lau to whare suafa. O le to tele o nei tangata I e fou mai to tono ni usila. E le maasangi le system lea local boards. E tasi ale pāloka lai mawhau o tangata Samoa. O lea. O le pāroka keli. E pau fo I le nā o le pālota. E sanga ilanga leo ke whai aku. E anga I mato tau whelengi maa inga I mangele leo ke whai aku ngei. Ngau pisa aku le pāloka. E uia e hoi nisi se manefiu fo mai. Ui, anko, koe whai whai pāro. They mean the general election. O le winga lana le whai tula utala. E le mo o miang, e le ngā luenga, e le o se ngā luenga fo I le leo teiloa. E mawhai ona whai maingi ngai masinga, ai whai lon paroka. O lea ua au male nei whiri ngā lau tō wharesua fo keiloa. A whai tonu tausa, e koru kausanga fo e ni le whauru whale, ma le whaanofo whale I mawhau o nei o tātu tangata. E iai le sika mai pāloka lea e se mai I le pāloka kiri. Ai e tā ua leanga o I. E saufa ngā ai o tātou tangata. O I fo I vave mai e suinga I le whai to tonu lava o lou lava. No, malopi tonu. E mongi whaasua lea. Yeah, sauri lei. Inga wa whai winga le pāroka le stona e le afa o le se fururua. O ngā ronga ko ngā amakai mulo ma this campaign. Na nā tonu. E le whaapeki whaakari le sikuru kausanga o ngā amakareng kui wheku koma whai ake e kaunga pāroka. E sa wakaka, you know, au ngā iela kāru ni kausanga. Pumongia. Lungo o mako, e o ai mako wa inga. E kau ke pisa. Ai le o e whai. Ai o al maku ai no whangana le lako le iloa o le me loko board. Yes. You know, okay le ngā kia ngā kuranga. Absolutely. You know, wa la ngā lango o ka le kere ko ngaka because they know me. Au se upu whangale malamo o le loko board. Le ese singo loko board ma le general election. Ia, ulo wa, e kure e. Ia, si le kure e, le angar kure rin. E mone lau ole winga na laina matata tau porkalame. O le whawhitenga fwoi nana o mai ale tō tele lunga ole nei porkalame ole tau teia. Le ma wai awa noa. E te ilo le tō tele, lai whako airoa. Ia, sauri le. O lai whato airoa. We, ele ai ka ua fwoi le mea lea. Ioi. O lai ai ale tau o tangata ia. Wa ia hau fwoi. Leu te watua o whai ma whatetenga. O lo uma fau ya so yo o anga o mesikamo el Filipina I nā taimi ya. Fatu ai fo ya. O lai anga o mai ngā kai mi fo ile kai mi o loko pot. E lo uma fau tu lo fa sia o ya elf ma o lo kama pipe. Kama ia le ke kere ko kongi ngā le su e o me. Ele ia ma so fa ta o ina. Soli. E mo o mia le leo kangaka ngai e whai wha le iei paka, e whai wha le iei mea i orko, e wha au le iei mei, wafia ngai whaerua I Clinton, o lau kalare, e sere, tulau, lea koe suia fōringa o Clinton, ia. Pala i le am fōringa o Clinton, ia. Sere, e whawhawhia ngaka ورau maunga, e mawhai, o le local port, e tau no o le local port. E mo o mia fo I lale matua educate o tātou tangata. I think Asiata. But to whafunga maua Samoa. I think it comes down to understanding. Yeah. Sa ole tala. You know, vai, ngā whamaikanga, you know, kara, oisi kanga mako e kari si, ngā wala ko I lora I unga whamai. Leanga kakukangaka. O upu are, leanga kakukangaka. O whaku au wale kaure pua. Yes. Ere leanga kakukangaka. A kong ia sepak senga lai kiki. But, o le kokere, o le malama. Le malama. E le mawhainga e, you know, e ara ka upu whangale, le mai ka whainga e whaasa o skaka if they don't understand. Sa ole lei. I agree with you. You know, so we have a big job. Yes. E le o whapenga o hao, ka longo o kako uma, longa ia lako ulua, o io meia, e ke le kaua, because this is where the changes happen. Ai ke ilo asia, ka are maa ngai o le, you know, ka kupuru ka lame ia I whaalau I roa inga o le ngai mea la kupuru. O ngā wako ulo, ka ngaka le wako ula, I mai ia oro I ka ngaka ngā. Ka kai o lotu. Ia, ka ko kamo Filipaina. Filipaina, iyo, ela wale ia o iai.
ia o le sunga tama tai lo ia mai lo ia lo Ia, lo ia. ia ai wa ki ka ko sangongi Io io tapoi io va e kele va e o foi ko ko boss kai ia no lo ku la ma ko ma ia lo ku por mangi le Harry Marvainga se o ka wa o isi nga wo ko do se la fulafu se ka ma pari you know you know go to them o kama yang o paro kai ma goru ke mangi o kama ya bangkua mai ka kang bar le winga lo kala wa nga lo e le fa pe you know fa ka winga fo ila ko ye ai fa pe ko mo mi fa so song because that's what they're there for o ya e le fa pe nga o mi ska nga o piko ko li le na jodwa Kuri aku mai si vai nga ye that's what they're there for wo fa yele wo fa lo tele lo fina ngalo mana ia wo te lo foi tele swinga talu foi ma to mangeli ai mas tasile vai nga o fa ma itele ila to local port ina uma fa so ma le sunga pali ya la fulafu peo to tele na ina o tu la me foi ia local port ila na pa inga le tene wala nga le o to ya le si pa inga ai na ia tilo ai e ia ina ia tato tamali i tinama tamasa mo wa levo na to tua ya onga ia i ta'alonga wa umatu ai ngā vaenga sa e tautua ai tala le lei wa te tauna ave yeini nei meros fo inga le aloa ia matulang na whaileo anga recommendations le lana feo lolo fo ina inisio la uleta uola tu suaf ai o se fatita inga lute vatua whawhetai fo ia i la tau ma le la tau whaama ite fangu i kiwe whapea whawhenga maua e pai mala whainga i whailonga kau o loa matulanga whapena pea na whaama pu ere whionga ele tō whaarisuafa o le pura le tautua ai o le tāua lea o le ave o kako kama whangau e whawhenga i loa e re ingi kia wa fast food kau sanga o whaia o ngaro ki ngā whawhenga i loa e le pālangi wa korus food kau sanga o whaia o ngā siau tama ai le ei se vaenga i tau na ia loa ia mawhai tau ai lana tautua lo na mawhau matala wa alu lea o inga o whangau o le ngia kungongi usila e mafua na sao mea na i tutonu ya vaku kaku kanga kai fa sa fa o le lei o ka se mai va ere fa pe kanga ka fo e ma bulunga la kuku na venga yes you know ilo wa you know le lo ku lo pu do o kanga ko yuni ia nga ia o preskengo le yuni sa ye se ma ku fa so ka lu nei ya fa ngali ma ku ya wa ro fo ngali venga yuni o finga o fo ko kongi kanga a fai ma ku fa so malis kampangi kelele o no mana malo o le alfo o le local boy o le council o fa ko vai o ko nga ko fai mai o dai o le makanga bingo so fo malo nga fa ko ki fai mai o frontliners sia o le medical staff ku lo wa o ki fa pe o ki fa ka wa nga le medical staff during the covid ang o fa ko the real champions o le media o le kiringi mali Ronga are ai le kiringi. Ele me fanga fa kingonga le benga kan kai. Kanga kai ko kongo o falmai. They are the champions o le mele. Ronga fanga le a wainga o sini o wainga kiringi. Ka ke le ara Pacifica. Yeah, because to be honest, ai lo le mele. Ele me fanga fa kingonga le benga. O le benga lokala fanga le you know, e o ai nga wenga ia fa apea. You know, we need to celebrate them in spaces like that. So yeah, local sasa is similar. I wanted to make that. Taua o le winga o le usau longa. E whaafewhea ona pa ufua lea fulilingi o na tātou tangata. E au noa ma se recommendations. Ia ma se aloa ia i tūlanga o lau tau tua. Ia o le vahenga le na whaafeteitele ona o le tātou taimi. Fai sau noga whai. Ia e tu sai fo i o le whaamalosia me se fo i mo le ave noi whaafetai le mamanu le antunu. E ui wale taula o le whaamoe. E toi o so fo i le lama tu whanga maisani lau tō whaarisuafa. Ia whaafetai atu wā i le mamaru al tatu atunu. Pito au ngafa so whaafetai a man rewa. I na i o tatu ta mama tina sa lango ina fo i lo tangata whaatau waa e le palota sa o le e le fa peo se tama se la vea e ya kai mi fo ngale pat sa ya kai mi sa fankar ngat benga de umongia ai o manga ko kakalo sa ma ai ma faingo fio me uma le mo le kwel fa kai i le maru ka ko ku fa ngale ai me se sunga fa fia nga sa lango malo si sa
ma ko aku ko fe ko ia sa ko kana sa ko amanga ia fo se I guess we asked you and you came to the call. E re ngaka wha ire. E fo ia ngai kanga ka i ko kongo manu e wa sa ko lango malusi. Ia e wha maruru waku. E re wha apea bo re wha manguia ngai kausanga. But you know, e re wha apea pe ngō whai aku. E re ngaka i se kau mawhai. E re ngaka i se kau mawhai. Kau kua pe carry on. E wha apea ngā lava. O la fo isa ko kanga i mai. Ia maru i ave whare. E arisasi o mea uma. Whai fo i waka o bakala fo se upu de kau kamari ia fa pe nga lava fa mangalo mai se ko wakari se au ai fa kai a asia como leva ngo se maka ngo fio kapu kam ia nge muka i ka kapu kala pe le uma au te popole ia le ua mai au na fonga le tofa le swafa ia o sa kupikia pe se furuang ia sia kai ka siar ko fasa le ua talanto le tofa vai malai nei ia awa fo ile nei vai ngo le porkalame after fo ilo wo vanoa ele umai o o pe ona ufa yetu ole prokalamere ne fie tau tua mo tatou tanganta ina ia longo puiali ioe ia le mamaru lo tele ne mala malama se tatou ro ufa blu le tua awana e to le moana le tulanga le no tai ai pa ua popoli e pa uto tupu ai tupu malosi ia awa fo ia le lumana i manuia o se tatou tunu ia mo tausanga o lumana i ere umai fo ilo langa tautua tati to e tala no pea o le sivaenga o le e to e fio mai ai e ve se lo pulo fa lo ko board ai le ata fa soa o se prestene o le yungi na le auto fa fo mai Samoa a fa o le ke se kia lo pei nga ruenga ke le o le o vakaimi o le o vakaimi o le kaimi ka un tapor ma le half time me ma fa penga e to fo i mail to fa sofa ma tala no antu o yo le prestene o le yuni ia ma join le yungi ta ua se fe fo oi ia la ma to tu i fa sa lo fa business ma tato malolonga a fo mai ia fa mai al tato programme ne va ngale fiafi. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got butch knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.crest. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa ai no foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Ia, taritoru Samoa o le antoanga le nao le tātou proklame re tautai e le fo ia solua. Ia, i le amatai fo o le neiva ia so. Whaafitai Samoa i lau mai monga le neiva ngā le fiafi. Whaafitai tere fo ia i la tau o lo o like, love, whaapi i la tau o lo o whaasoina ma share le tātou proklame. Ia, o nei whaatamtara noang. Nā mena amtango le nei proklame. Ia, se ia, tiri taunu u lona si ui, toi momoli le whaamaloi tātou company la kono kusua le Tasi Market. Tātou whalaloi tolu. E nai West Auckland, le se tātou whalaloi GI, e se le tātou whalaloi nai Papura. Ia le whakarina fōi le tātou unanga le colour shops, e nai Matawhele, ia whapea fōi le Pacific 40 ma le talofa voucher. Ia mo saufa ataunga i Samoa, e le whakarina fōi le unanga ma le whaafteitele, e le unanga a le Pacific Express, ia maisi o lātou langono suina o tātou whaasalalaunga, Property Brokers and Realty Samoa, whaaftai le tōwhine i Alusila, ia aranga ta fōi lea, ia onisi o tātou company la kono sua pio Maota Samoa Service Station se Vaetele
Ia ma utou ma lava o Samaria ngalei Digital Pacifica, mai se fo yo le Digital International, fionga le pepe, mai se fo yo le Oceania Career Academy ma tātou sponsors o lo lango sua le tātou programe fa malo ma fa fitele e tusai o le lango suaina o le tautua a le BluTV ma le programe o le Tautai. Fa magalo se manga o le tautu mali la fonga Vaetelo. Ia matua le tu ia te o Samoa le atu pele ia fa mangalo ai manantia I fa tuala vai ia se vai nga fo yo le tau auna ia o le ase le yo le nei so o pu masani ma o pu tino fai maula ei fai mo ta so ile nei so ia wala ngatu ia ile po anda nei alo fatele mo o tu ma Samoa so se tafa o le gelope o a me o lo sauni e fai o anga ruenga wa mai au na fai o a foi vai nga o le sauni fa to lia I to fanga e me se nisi o tafa le kelope wa fa solo ina pongi sa ma leva foi tu neva le fiafi alo fa tu asiata mo o tu ma la vata tu filo ila so tau mo le nei taimi soifua ma ia manuia